Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya kawasiatan tentuna kudu aya silsilah sebab kudu mu'tabarah. Sohat asanidul awliya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan wala tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Maka simkuring ala kadar nyaritakeun silsilah pun bapak almarhum almaghfurlah Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Ki Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Ki Dahlan bin Arjai, Ki Dahlan kenging ti Ki Husein Carita, Ki Husein Carita kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Agung Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten, Abdul Karim kenging ti Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin, Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin, kenging ti Syekh Muhammad Murad, kenging ti Syekh Abdul Fatah, oge kenging ti Syekh Utsman, Syekh Utsman Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging ti Abu Bakar, Bakar ti Syekh Yahya, Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz putra Abdul Razak Abdul Aziz, kenging ti Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh, kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oge kenging ti Abu Said Al-Mahrum Al-Mahzum Al-Mahrumi, oge kenging teh kenging wasiat ti guruna yakni kenging ti Abdul Hasan Al-Hakari, oge kenging ti Abdul Farad At-Turtusi, kenging ti Abdul Wahid At-Tamimi, Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Sri Siti, Syekh Marufil Qurhi, Syekh Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti Syekh Musa Al-Kazim, oge Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainuddin, kemudian Syekh Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah silsilah anu datang nukula kawasiatan. Maka ngobrol jeung Habib Lutfi begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen, tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan